Memang talaga ang nabong tingong. Tuna lama. Lang aku gambar yang lu gambar lain. Dua. Masa itu mana ada? Mana ada banting no? Video-video lah. Bandar judi. Dan pui bro. Anjing. Hah? Ini. Yang bendahara judi. Jawab dari jedu dia jadi apa? Pak Hadi yang biasa ikut Zumba. Dia udah fokus di Unimal. Iya, dia fokus di Unimal. Mana tahu dia. Kayak apa ya? MAD Balki. Kapan nih lu? Balki.